Om Swastiastu. Sani mangkin iraga pacang melajahin indek sejarah aksara lan basa Bali. Sani ke pertama aksara Bali. Aksara sani wantah tetamian pengisir iraga ring Bali. Aksara Bali sani keanggen mangkin boleh ab saking aksara-aksara sani wenten ring India. Aksara sani wenten ka pertama inggih punika aksara Kharoshthi. Sanika wau wenten aksara Brahmi. Aksara Brahmi muwah dados kalih Dewanagari lan aksara Pallawa. Aksara Dewanagari ngelimbah ring wewidangan Hindia Utara. Tur keanggen nyurat sekancang kruna-kruna saking basa Sanskerta. Lianan ring punika, ring India Selatan ngelimbah aksara Pallawa. Maka kalih aksara puniki sane dados aksara dicinin ab ring pangelimbah aksara Nusantara. Sekadi sane sampun ketlatarang ring pepelajahan sejarah, Indonesia megenah ring genah sane strategis ring tengahin jalur perdagangan dunia. Nike ngawinang saking zaman kuno akeh kapal-kapal sane nglintangin Indonesia. Kapal-kapal saking India menuju Cina. Para saudagar Cina utawi India rauh ring Indonesia enten je makte adolan manten. Naler makte agama, basa, lan aksara nyani. Kesuwe-suwe raris wenten alkulturasi budaya saking budaya India, Cina sareng budaya Nusantara. Silih sununggil pangelimbah budaya sane wenten ing Nusantara inggih punika aksara. Aksara ring Indonesia rauh sinarengan sareng pangelimbah agama Hindu lan Buddha. Nike ngawinang kawentenan aksara puniki nenten presiden dan pas sareng kawentenan agama Hindu lan Buddha ring Nusantara. Indike punika kecinahya antuk prasasti-prasasti utawi bukti sejarah indik aksara ring Indonesia. Prasasti ka pertama ring Indonesia megenah ring Kerajaan Kutai Kalimantan Timur. Irike weta prasasti sane surat antuk aksara Pallawa tur nganggen basa Sanskerta. Prasasti puniki muwasti yupa kemedalang oleh Raja Mulawarman. Prasasti yupa nyatwaya indek Raja Mulawarman sane ngicinin punia sapi sane akeh majeng ring Brahmana. Penglimbak aksara Pallawa. Sekadi keuningin aksara Pallawa wantah aksara sane wenten ring India tur ngelimbak ring Nusantara. Nanging para penglingsir iraga dumun nenten je puas nganggen aksara saking India manten. Melet nyani mangde medue aksara Pragan. Nike ngawinang aksara Pallawa laris ngelimbak dados aksara semi Pallawa. Aksara semi Pallawa puniki wantah aksara sane pacang muwah dados aksara-aksara lian ring Nusantara. Lanturnya nih, aksara semi Pallawa muwah dados aksara Kediri kuadrat. Aksara puniki preside kepanggihin ring relief Candi Gunung Kawi lan Candi Gua Gajah. Malih aksara Kediri kuadrat muwah dados aksara Jawa lan aksara Bali. Aksara Jawa lan aksara Bali medue wangun sane mesaihan. Nanging akeh aksara nyani melianan tur suara sani melianan. Aksara Jawa akeh nyani kalidasa. Aksara Bali akeh nyani plekutus. Aksara Jawa mesuara o, aksara Bali mesuara e. Nike ngawinang iening ding Bali wenten sane pasengan susila
ring Jawi pasang mepesengan susilo. Aksara Pahlawe presida kepanggihin ring Pura Bali Agung di Sesembiran Kabupaten Buleleng. Selanturnya nih aksara Dewa Nagari. Aksara Dewa Nagari pertama presida kepanggihin ring prasasti sani wenten ring Pura Belanjong Sanur. Irike wenten Tugu Batu petingat saking ide Sri Kesari Warmadewa sani medanging kesuratan nganggen aksara Dewa Nagari lan aksara Bali kuno. Aksara Dewa Nagari keanggen nyurat basa Bali kuno lan aksara Bali kuno keanggen nyurat basa Sanskerta. Selanjutnya nih aksara Dewa Nagari muah dados aksara Pradewa Nagari utawi sida mantrake. Aksara puniki presida kepanggihin ring Pura Penataran Sasih Pejeng Gianyar. Irike wenten stupa-stupa alit sani medaging cap aksara Pradewa Nagari. Bukti yeni aksara Dewa Nagari micinin ap majeng aksara Bali presida kepanggihin ring aksara Swalulite. Irike wenten warga aksara sane atah sekadi warga aksara Dewa Nagari. Liana ring punike wangun aksara akara patah sareng wangun aksara A Dewa Nagari. Sani mangkin pacang ketelaterang indek sejarah basa Bali. Nanging sedurunge pacang ketelaterang umum indek variasi basa sani wenten ring Bali. Basa Bali ngranjing ring soroh basa Austronesia inggih punika soroh basa sani wenten ring widangan garis khatulistiwa. Basa Bali medue paiketan sani nampak sareng basa Sasak sani wenten ring Pulau Lombok. Basa Bali presida kepah dados tetiga variasi basa inggih punika variasi basa manut temporal, regional, lan sosial. Dimensi temporal ngeunieun indek kesejarahan. Iriki dimensi manut masa zaman. Basa Bali manut temporal kepah dados tiga inggih punika basa Bali kuno utawi basa Bali mula utawi basa Bali age, basa Bali tengahan utawi kawi Bali, lan basa Bali kepare utawi basa Bali modern. Selanturnya nih basa manut regional utawi genah nyani. Basa puniki kepah dados kekalih inggih punika basa Bali age utawi basa Bali pegunungan lan basa Bali lumrah utawi basa Bali dataran. Basa Bali age wantah basa sane keangin oleh krama-krama sane wenten ring desa Bali age utawi desa Bali mula. Imbe desa Bali mula minekadi desa Trunyan, desa Sembiran, desa Tiga Wase, miwah sane lianan. Basa Bali manut dimensi sosial inggih punika sorsinggih utawi anggah ungguhin basa Bali. Kawentenan anggah ungguhin basa Bali sangkaning kawentenan derajat sosial utawi kasta. Sani mangkin pacang kelanturang ring sejarah basa Bali. Basa Bali kuno wantah basa sani pilih lingsir ring Bali. Presida kepanggihin ring prasasti sani medal Dok Warse, Domas Patsakah utawi Domas Ulung Dasa kalih Masehi. Ngantos pemerintahan Raja Anak Bungsu Dok Warse sieu ngatos sieu Dasa Patsakah utawi sieu pitung dasa kalih Masehi. Pangelimbak basa Jawa kuno ring Bali sayan akeh ditatkala Raja Anak Ungsu madagnate ring Bali. Raja Anak Ungsu wantah oke saking Raja Udayana sane medue permaisuri putri saking kerajaan Kediri mepesengan Mahendra Datta. Tur rakan nyani sane pinih dhuwur dados raja ring Kediri sane mepesengan Air Langga. Prasasti-prasasti sane nganggen basa Bali kuno aris kesalin nganggen basa Jawa kuno. Indike punika aros dados kebiasaan ring Bali. Ngantos makin basa Jawa kuno keanggen ring basa tulisan. Nike ngawinang basa Jawa kuno tarar kawasanin basa Kawi.
Tutur basa Bali kuno dados cikal bakal basa Bali modern mangkin. Pangelimbak basa Bali tengahan utawi kawi Bali nenten je basa Bali sani anyar. Nangking watah picangkuhan kuna-kuna saking basa Jawa tengahan. Indik sapunika kawentenan sangkaning ab Kerajaan Majapahit sani rauh ring Bali. Lan sani mangkin basa sani kaanggen inggih punika basa Bali Kepara utawi basa Bali modern. Basa puniki wantah ragam basa sani pini anyar kaanggen ring Bali. Basa puniki sampun uning ring sistem sor singgih utawi angga unguhin basa. Materi ini sejarah aksara Bali presida kepolihan ring buku pasang aksara Bali kemedalang oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Sejarah bahasa Bali presida kepolihan ring buku tata bahasa baku bahasa Bali kemedalang oleh pemerintah Provinsi Bali. Wantah asapunika pepelajahan ring ranana mangkin. Sani mangkin puputang antuk parama santi. Om Santi Santi Santi